Бүгін 12 декабрь 2020 жыл. Күнгө ишембе, авторына криом. Бүгін туғандар, бұл чыгарылышта біз адаттагыдай немет суналарын тартып көрсөтөбүз. Бүгүнкү күнгө карата курстун официалдуу көрсөтмөсүн айта кетели. Доллар 84.80, рубль 1.15, ал эми казак теңгеси 0.20. Ушулунадан тартып баштайлы. Mercedes-Benz 124 кузовтагы, жылы 90, объем 2.3, баасы 210 000 сом. Телефон номер 0709 37 39 62. Коробка механика 5 ступка. Volkswagen Golf 4. Жылы 98, коробка механика, объем 1.6, баасы 240 000 сом, 0553 23 59 49. Салам алейкум. Канча байке болор баасы? 220. Болор баасы 220 000 сом, пробег 339 656 километр. Passat B5 Plus, жылы 2001, баасы $4000, объем 2, коробка автомат, расход 910 литр, 0702 05 44 03. Салам алейкум. Канча болор баасы? 3.8, болор баасы $3800. BMW 39 кузовтагы, жылы 98, объем 2.8, баасы $3800, коробка механика, расход 10-12 литр, 0555 84 69 22. Mercedes-Benz 210, жылы 2001, коробка механика, объем 2.3, 2.7, баасы $6500, 0772 63 61 09. Суукка байланыштуу бир аз стабилизатор проблема жаратып атат туугандар. Audi A6, жылы 98, объем 2.4, баасы $3500, 0507 82 82 80. Mercedes-Benz 124 кузовтагы, жылы 93, объем 2, плита, телефон номер 0704 15 97 92, баасы $3000. Болор баасы канча? 250 сом менен. Болор баасы сом менен 250 000 сом. Golf 3, жылы 93, объем 1.6, баасы 190 000 сом, коробка механика, расход 6-8 литр, 0707 63 86 38. Honda CR-V, жылы 96, объем 2, баасы $4500, коробка автомат,
Telefon nomer 0707 17 68 57. Mercedes-Benz 210 срочно сатылат. Жылы 98, объем 2.4, басы $3200, 0550 90 00 81. Коробка автомат. Пробег 468 301 километр. Қанша байке болор басы, қаншаға бересіз? Бүгін қардар шықса туғандар $3000 берем дейді. Audi S4, объем 2.3. Краска, родная краска, басы $3200. Телефон номер 0773 88 00 88. Салам алейкум. Қанша байке болор басы? Болор басы $3100. Болор басы $3100. Mazda 323, жылы 2001, объем 1.6, коробка механика, расход 7-8 литр, 0220 63 34 98. Басын қанша дедіңіз сәже? Басы 230 000 сом. Срочно сатылат. BMW 34-ші кузовтағы. Жылы 95, объем 3, басы $4500, 0707 28 07 01. Болор басы қанша? 4.2 görüm. Болор басы $4200. Mercedes-Benz 124, жылы 91, пробег 231 592 километр, коробка автомат, объем 3, расход 12-13 литр, срочно сатылат, бензин, басы 165 000 сом, 0501 44 44 32. Салам алейкум. Қанша байке болор басы? Болор ушул. Болор ушул, е? Болор ушул. Audi A6 үлгісіндегі автоуна. Жылы 2005, объем 2.4, bir қожойын, басы $6800, коробка автомат, расход 7-12 литр, 0702 81 46 71. Қырғызстандағы бірінші қожойында екен туғандар. Салонын тартып көрсөтөлү. Не бұл жақта пакет? Абалы жақшы абалда туғандар. Passat B5, универсал, объем 1.8, коробка автомат, жылы 2003, 0707 54 32 91.
Расход 8-9 литр. 100 миллион процентов это. Потому что это замазка. Это 100%. Это даже не переживай. Масло поменяешь. 3,5 миң доллар туғандар басы. Работает. Сюда пошел, мотор работает как надо. Это даже проблема жоқ. Это даже не переживай. BMW 39 кузовтағы, жылы 2001, объем 2.5, бензин, коробка механика, расход 912 литр, басы 4900 доллар, 0556 06 91 99.